В селе Садыбыл чечунского наслега вот уже несколько лет работает клуб замещающих семей, который возглавляет Федора Егоровна Донская. 13 лет назад она стала опекуном маленького Васи. Мен Басяны болланы 2 тыгынча хетте хыллака дескай балыхага хытарын көрбүдү. Ол инине болланы биһиги оологолом буппут, онтубу каян хатамматага младенчество тыгыр хамай кыра бир конуктагы туактабыта өлөн калбыта. Эне кынан буппу олган хавагара тибит олихин Басяны биһи кайдары Басяны көрөн барамын ол барны хамай гынакпытым. Оробна нахамай гынырете макмаган оготе. Онна кининен ха ахмытым бастан көрөн барамын. Онна келеммен папа бутугар эппитим. Бу бихи бутур нахамай гындырого бар. Ону баран көрөкпүн нахабагарабын ден кайдагара. Кинини көрөммүн наханабытым. Онна кини хана хатардыспытым. Олихин боллагана бихиге кинини амбастан жебит яра калар бутугар 2 кыгым ройданын кытта барамбыта калбыппыт. Онна кып кырайта Бася. Кып кыра багай уакты кып кырайта. Ону бастан биге кинини агаяк идда огоду дие курдана быппыт. Онту буп боллана балтаралагар быппыт. Басяны. Онна хүрдаган таптап кинини кайдан ха туак багайта. Кини бетиет тардар. Кайдары наха бу бихиякка колобура кени итиге сыласка тардыха хыджар курду оготе. Мен кенени лан барамын наха ыджы хыджыбытым бастан. Онтон ханабытым наха ыджан хытаммын, хүрагым ыджан хытаммын, боғыны тағыл бұппын дудия курду ханабытым бастан. Мандык кайдары ыджы хытан кыммат боллақпына боғыны кайда қанамын итиякпын иден ханабытым бастан. Onu babası çoğu balı kıp küredi. Bekinini bir könleri tak prosta bile hınya tarihin tuhtan ıvlak bitti bastan. Beri berkeline tarihin ondan araya olurdak bitne başık balağına öğretimle min kolubra hanabın kendini hatayı bir kurduk ete. Onu eteşçiler de töröpbüt ki oğuta hayır diyenler kolubra itindigi her yer diyen kurdu bulaçı diye. Onu balağına başa balağına bete kaydarım min ol isper hanabın taybı kurduk. Üçüy baytı ol nehile hattakbına kelen ühetti buta ona kelen migin hıllanı buta. Hep onu kus buta ona yembetü hem baran kalbıta. İnterihine bay oğuydu hep de. Ondan balağına min balığa kiremin öğremten bidim. Ol bir yemeğe başa böyle deske balığa var ete malyutkalarga. Onunla balağına taksamın hem bir hanam oluk bolbat ete. Kaydağara oluk kenitten hanam raksabat ete. Onu ağabı demeyen ha sübülen kesbite. İnne kınamı balağına sübülehem baramıt. Mine ötüyor bitim kenitten sübülehem babasını ılbıpbıt. Çoğunluğu storyalığa tekini. Onu keni balağına naşanlı şkolağa hıcan naha padbirzinay. Onda balağına tuğuk bağayete. Tuğuk dilleri. Arı giperaktivnay bağayete. Bile kaydağara bir hırga tabalar baş, sübüler kötür, çabarıdan onu tuğuk oğuz ete. Otu ırkattarda ete, barıta ol kepsataka tuğuk bağaya çepçeki babol batak. Ona bir hırga kaydağara tuğuk diyek bini ülağa kenini tuğuktan iter biti. Keni dağına bete ülelirin höbülür. Kahanda tuğra turbat, ona jonga hırga ahımlağa söçüge. Tuğuktur, keni bollağına ağatın kıtta yüksün hıccadır. Hırınlar hatı bir peki. Ona betiger öte epet nestekti hırnahar. Bu ülel yaktakbın, bu kolobra kotonga taksamın ağabın kıta kömülük yaktakbın. Ona hıvgılar bın yine hatı yaktakbın diyen betiger tuaktak. Ulaqan biri tuak kurduk. Bilgin ulaqan erkeği kurduk bilgin taksan beti. Ol kurduk taksan beti bardın oğurur. Ona ülel yir bolla. Ondan öğrenip peki. Onu bolan bihiye bile tuğtu hatı bit. Kanlık var törepbit ondan oğututtan hem bir ildir vallahi. Sen bir ildi hatı bit bu kolobra elbaq hoğuz üstak vallaqana on tuygan arı könler hatı taqın. Onlup tuğaq sığal soruk turorun oqtaqın diye. O men başam öğraqtenen hava qarabın otu senin bihi oğubut öğraqtaq ulehit bolan jonga hergaga
билдияган көстөгөн багарабын. Тоди такы будушен баллагына ота билingen бете туктана хаҗар холобра кени уже хыл хорук турорнар мен жоңго тухалак брас эбетер мен массажистка барыкпын хептен уже бетен билеген тугун колун бете табылына хаҗар диен хабиб. В свои 14 лет Вася уже определился с будущим и четко идет к достижению цели. Мамата Донская Федора Игоревна, кине тоха фольклорге вертер, учута музыкальная школа, альбех, онна тоха билюге, онна манна барамат катачик бит, хубо кайга хамуска ктупут, бу манна чачуга. Чучу эриле аналат спортсменмін. Боксаға, сүйрүүгө, хайерге, тустуға жектен хер будым, жектен ауын. Тоқтан грамоталарым, кубактарым, медальдарым балар. Басуи кубағым, боксаға, хамполуғар республиканскай гел будым. Бу 2 кубағым, 2 чаванаға сылга лучший спортсмен года будым. Бу чемпион хайерге басты месте будым 2 километрге. Учуталым Николай Мартовичтен, он Николай Финиш бокса вертер. Он Николай Мартович сүйрүүгө, хайерге вертер. Атекин барын килерге мактал. Өчөйдүк берип биттергер. Благодарность учителям и приемным родителям – высшая оценка их труда и той роли, которую они выполняют, воспитывая приемных детей. Балкомтону мен школа приемных родителей денга урабын мотивация. Олата тоғы бұл оғыны бейті ылалары денге. Оны сүрін бейетінне бір күні бұға еті бапырғының қолы бір жерктіна бұт оғыны тоғы еті ылалары. Мотивацияларын білен бұл мотивацияттан оға туға бұ жекерген оларуыта, бұ жекен оғыны етейді, сайдыда хүдден тұтылықта 50%-тан детақ мені ғыспатын бұл хепті. Онан болғана мотивациялағы жонлар туақ оғыны нағачойдық етелер. Хепті оны бұ семья возврата ағаяқ болар. Почти что хуақ болар. Олеген мен ұлған болғымтаны именно мотивацияға ұғырабын. Онан етінен бидлақ бетіне қолы бір үгіз төріп бет отта кестел хуақ арасты онан ылалар. Хорықтар кығалғаттан да лықтарын сөп, білі ғобы жеддонға бар батын ден, хорықтар бола жақчы, білі итуақ таптаны оны лықтарын сөп, хорықтар болағана ағананлар ылалар. Мен приемный семьялары сопровождайдырым бұғытынан кенелер қайдақ ителлерін, қайдақ сығын халларын онтан бартын көрі істі хиджабын. Теснам контакт олық хиджабыт, постоянный телефон набыт, постоянный кәпсеті әбет, білі пекелі күністері түнері де дебет күрдік. Тоде тақана болла приемный семья такы халқата әлбәк болла. Арас болар, оғы ететерді болуын, сығыңы да болуын. Оны выпускниктарға дағаны барбытта оғыларын кітті сығынларғар болачы. Onun арас болар, өден біле құрук белен болдық қанады оланна. Онын боллана оның мәнні қылан көрдік мені мен бәйім еті біле мотивация мониторингі табын, оны көрдік мені мен туық сопровождайдыр приемный семьяларым мотивациялары хүдді көрдік болар. Кенер боллағанан біле жақчығыны таптан алалар. Оны күші ителер, оны күші сығанны алалар. Онын боллағана мен көрі үйеребін кенлері, оннаттан астынабын деп қойып қолы бұр. Меня зовут Артем. Я учусь в 3-й школе. Мне 11 лет. Я хожу в вольную борьбу. Мой коронный прием — это вертушка. Ты так стоишь в стойке, эта нога можно так, можно так. Вот тут за локоть так держишь, эта рука идет внутри вот так. Тут меняешь и вот так кидаешь. Артем с удовольствием занимается в секции вольной борьбы.
Еще одно увлечение Артема – это занятие в столярной мастерской. Под руководством своего наставника, руководителя кружка, Артем учится выжигать по дереву, создавая поделки для представлений на различных конкурсах. Артем очень старательный, добрый и искренний мальчик. Несмотря на свой юный возраст, он много читает познавательной и художественной литературы. Особенно Артему нравятся стихи, военная поэзия. Шинель, тебя потом, как придем в родимый дом, в музей бы сдать потомкам на память о былом. Малыш, тот в час пожара солдатом был спасен. Моей шинели Артем старой надеется, что он обретет даст семью. земной поклон. Меня зовут Милана, я учусь в школе в 1 классе. Первая школа начальная номер 1. Я люблю прыгать, скакать, веселиться. Умею писать, я учусь читать. Люблю гулять, люблю петь, люблю танцевать, хочу стать поваром. Милана – добрая и открытая девочка. Она с большим желанием учится в школе, любит рисовать. Очень часто в ее рисунках есть мама и папа. Милана с удовольствием ухаживает за растениями. Милана с большим желанием посещает кружки дополнительного образования, а также занятия у психолога. Лепка из пластилина помогает не только развитию моторики, но и обретению спокойного эмоционального настроя девочки. Милана нуждается в семье и теплой домашней обстановке, где ей подарят любовь и заботу.